Kedua Raj Madan Kyrdem hadin ke Jingpahara ke board ke office jong ke HDC kumjuru na ke Hima Khairem menta ke si gila Pynskhem at periang buram yuba polling makdo kumu acting Sordar jong ke Raj Madan Kyrdem hapo ke office trekam jong Sordar Raj ya ke Jingpahara acting Sordar la pelong ru Hapdeng ke Jingpahara de Pulit ke umroi PIC ban pengor yo mi kanu ke Jinghuri hura ke Jingpahara yuba makdo kumu acting Sordar uba shipor jong ke Raj kalong hadin bakar ke HDC ling bakatnan ilaka kala suspend no shipor yuba armor ding dor phang naga khet Sordar halor ke jingsha kno umshimla la bantre kampura berkumjuru halor ke jingthungi ki khot ki bamde ki nong yalam lani ki rangba ashnong hapo garaj hagani ke sngi bela Pynskhem yuba holding makdo mu acting Sordar leader lang uba Evansius Renshon secretary Raj Madan Kyrdem uba Amberlight Mashering executive secretary nalor ki wei ki rangba ashnong naki khatsan tli ki shnong ki bahab hapo kani garaj nakliang kini ki nong yalam Raj Madan Kyrdem ki la panshai paj ba berkumjuru ki kintho jur persha yuba ar mording dor phang halor ke jingbam trekam ke jong u kum Sordar berkumjuru halor ki kam thung dekhot iki brio ki bamla ban priang de ki nong yalam jogaraj Nagalang jonga kum rombak senang jongga senang mau rum but ngidon ke jing persai lengkap hang ne makan ne sengi naga benta ke jing ya huri hura hapo jongga Raj Madan Kyrdem jingi halor kalau ngerim ke ba Sordar RM darfa ulayat bakla kat kum kiti dustur jongga Raj Madan Kyrdem Karji ke dustur po jongga Raj Madan Kyrdem jingi nadu ki Sordar ki barin ki longswa manswa ka kompanya ipo jongga Raj ke jingi ki rangbak senang barok ki badan po Raj ki dei ki executive member ki jongo Sordar but lada kano kam kabadan po ngarai dei gerang ba senang ki bakit ki baba bat ki balak bantik ban penyai ya ke dalam ngarai hingkat ba Sordar ngarai henry ngaya lade kumban penken mau yapi bangalalong teng kum acting Sordar house name hat khandai spa hendak sa hadin jong ke jiklat no jong Sordar Leonard Maring bat lapan khamti yang ada poim Dr. Balajit Singsim ban sinti sipur kum u acting Sordar dan rai kisngi kisnem kala yan bat nilayo i Sordar ki babun hadin jong kata wan sau Sordar WT Mari hadin jong WT Mari wan sau Sordar P Makdo but ki kam jong Raj ki yai be ki yai erti kam jong don kano ka kam ka ba don ki jingki phalo kumba ka thi mentam thanrai hadin ba Sordar P Makdo ula sung thai no but lajet ya Sordar RM darfam marsya jet Sordar RM darfam kalami ka jing huri hura kalami ka jing bom ya susu jingmun Hapdeng jong une Sordar rengkap bat kerang bat senong ke badan pokok kadau kabami kalau ba une Sordar RM darfang ula pendang kam bakla ya kesensyal kadar ya ka riti dustur baya kerang bat senong ula kentai no bat ula thung da ki nominate member ki bomdei kerang bat senong pokok jakarai bat ya kata komplain nilalek lambu sang sim jago hima phire but hadin jong ka jingekut ka jingkhot ka jong paim ya RM darkham hayim sim upaim ni ai ka jing kublai ka perpang yang Dr. Balajit sim bolang sim jago hima phire ulala yang ban penyasuk bat unir Sordar hayim sim banyak kublai ti banyak keduk banado katai kesini ulang pular banyak terengkat bangai jerang masno hangrai hadin bangilawan naying sim heuse kalau kelak Hongkong kene kakam tak haru kene kisngi la sisnam tam menta une Sordar ulah terikam berngui jeng pendon kam yangi jerang masno bat ulah yai lak merungui dei kata kata nagalang jengi jerang masno barak kat santli kisnong nialang kawai rengkat bat u secretary jengi rengkat bat u general secretary jengi bat Evansius Renshon
Ngelabu biang kajing dawapat ya district council bayang komunal Sordar dari ban penduduk yang jelas Sordar yang namar ba ulah penken ya kariti gedustur jengi kerajaan Kyrdem. Jadi nomor kata nak yang jaga district council kapha yang kena kajing pendek siapa im bapa im udah ban suspend nak sipor yang tak hadut anawan kajing pendek dan kungoi pan. Jadi nak kata kadang nak yang jengi kerja senang ni dalam kejadian terlibat ni ayu buat yang jalan bestat kejadian belai bahagia negara sini nyelayu yang appointment besar now sim ba untung sipol ya usri honing makdo ba unpunyak yang ya karai Madan Kyrdem jengi nadu ke negara sini tak hadu makan dua pada kumui pan extend yang karai ni seorang kan percaya kalau kenrom domi yang kini kendeksi kebana kalian jong babu RM dan pang rekat berka kenhun jengi keba la thap Madan dia kena kam dan bagi lap thai bot di sosial media rekat bagi pot keyboard ha kani ka RiKhasi berjanjian jengi baru kau te nak kalian kejongi ni sungai uban penremjur ya kajing keren nak lak jengkit hakaba kajing sisa kemudian rumah usai bolong ba kidi bertren hok ya kajing sisa te ba maki ki kampit kamha ya kajing long jong kakam kai kebaja bat kai kepala depja ko ka rai Madan Kyrdem berjengi kemudian ngalak panitu ipi kena for pelong ba kajing bom ya sutu jengmon kajing mi kajing pelumar Hapdeng Sordar bat kirang basnong jong karai Madan Kyrdem ni kadai nadu sedang hadin bakila simti haka arp santari mah bakila job ya Sordar jong karai Madan Kyrdem apa naime arajan kendai pelong bana tu tu disengi kalami ka kendrung Hapdeng jong ki rang basnong bat ki batu Sordar nda ba kadang kata kajing bom ya sujumon bana kalian jong babu RM dan pang pola Pynskhem ya kiriti sensar di babun jong ka karai Madan Kyrdem je kalau ke pasang pula bah katung kejini sosial media kan ong bah RM dan pang untip ya kan ikam dan kalau kam publik nomor bah kajing bujor ke Bangkong jong kirang bah senong baro kata kapor ke bangang dan long mus ketri kadai haka siputri ubnai jun bagi labu kajing bujor persyak ya kikam kiba umi Sordar persang banwan rakyat kenram kok karai Madan Kyrdem ini tehadin nangta kilabu biang kajing ujor mengkalai trek syam ke office jong usim jong Jingpahara nomor ini ham kok Jingpahara tehadin ketaka kajing mi ke kenram usim nang yang usim ulah simpiang ni hab ai kajing ro usim hoy ke usim lakot ya babu RM dan pang rengkat bah kirang basnong kasam bani penbet ya kam jadi balala ban penben ya kan direkam haka karakter belai berperah jarak kendai ngi belum ba kajing penben kasaput kan aku sim dalam posisi sepok karai kajing kalawan yang kunci te halo katakan ngurim belum ba nagaliang jong kirang basnong kimhun ya kan direkam jong Sordar kira ujor yang saksi sin hakani ke katprat dari penajun ajar apa jadi halor kita akan ngurin bana kalian jong ke office jong sim mereka baca district council ngatrai kila bisar dia yang direkam kila ais nendang tin sadar yang ban penbet ya kini penram kok senang saja ban supenok penong ba kadai kejinglek dan bor jong ke district council kadai kejinglek dan bor jong sim jong Jingpahara kalau ke baklang nama kajing ujor ni kami nang ni nak orat kajing itu ada kemudian kajing ujor kami persyak yang ni orang dan pang dah kiri kasangut kirang basnom ngatarai ba kampoi kajing tam adu kam ating ni penremjur ya kini ki brio ki basim kabu ban pentok ria ya ka office jong sim jong Jingpahara ba tongkat ya ka office jong ka district council mo cilok ya kini ka kajing ya kan itu hat kejengki ya kata
ya ke jingle dan bor joki hindrai ni miso kan tempau ya kan kanong rim bujungi kalau ba kanong rim hi ke bangi yang hadu kan klipmat ke mata kalau ba Sordar barim babu RM depan pola Pynskhem ya ki riti singsar jangka rai Madan Kyrdem bujungi karat Madan Kyrdem ka kuntut haksan television hakaba baro kinong song hapo karat Madan Kyrdem ni jungim hakasu kesan bat kabha kamiat haki khosnan kibara lejo hanrei kendet kami ka kendrom kendram kumbayu terong sen ya ka jing penkluma bat ya ka jing Pynskhem ya kiriti gidustur da morning rokham Sordar bala shawe jong karat Madan Kyrdem hakaran Madan Kyrdem midon baro ikon kasi khara kibayashong ya sa arangkat lada ki post naman kam judon kano kajing hurura bat kaya be kasin syaka khada hapo gijing alam basta jong ki Sordar ki berim ngaso ban persyai syafi ki paranong songsong jong karat Madan Kyrdem bat seki porok baro ki bepek ya kenika kubor ati kenika chana bagi don kakto kane ki ruramba ki ba persyang ban alam bakla ban pensungtu bakla ya upai ba no song jungi hapo karat Madan Kyrdem nalor bagi kam bagi dai kita ginung alam hapo karat halo sosi badong ni bagi lakran bakla kilakran dia kabakan dan banong ba kitip bahaya kriti bistur hapo karat Madan Kyrdem na takada kung sekretari jo karat ngajudan ke jingki klik ke bakrang ya baro khasan pilih kisno rungkat bat gaji tre bat Sordar beri henrai ke basusi pat kolom baune Sordar bala shawel boarding dor tham shem la ailat ane shem la khat shem la pentip yang au jenas ka trijo karat banya trelang hakino bil ki kam jong karat mentala sisnem tamai bat ka jing pundu lo jong yakir ti gustor da ka bapun du de khat lane ba wengno ikram basno ki bolong bi khat jong ka parat ngas ngoro banong ba yaki kapto kan ne girang ba ki ba kam bagini ginong elam to parat snow ba lada phimti pe ya gari ti gustur to ba mangi ginong som snong jong karat Madan Kyrdem ni ju trei ta snow ba wat nom kran bakla lamar ba lada la penrung haki dagi wei pat ki bo nagalang jonga ngakran syakna snow ba lada phimtip ya kanong rem lada phimtip ya gati sisa snow ba wat nom tuklar ya gasan syaka khadar ya kiriti dustur hapo karat Madan Kyrdem bujungi yangi yanga lakha lapun hapo penekara e bujungi kiriti dustur kina isa ngim kwa ban penrung pat daki wei giriti dustur jongno hakaba ngingin sewa tela dador katto kanne ki bas ngau ki mla bani imlang bat kiriti dustur ga jongi ngau ba shong khop na lane perkhat na mui pa kumuri urang ba bannom yalam bakala yau pai ba jong karat Madan Kyrdem jongi khendia chapang aram do tham ngamut panong banakal yang jongi kirang basno ngagum sekretari eksekutif sekretari nidan banong ba lada phimla bankit ya kakam sngau ba wat kendrong tu nilai isi pun di kam trumur bat ki kam bakala ke jongki hapo pasen syaka da hapo karat ke jongki tingim kwa banong ba kajing ki khli kan le langsengi refin hapsi me kajing ki khli ya ki kendrong kendram ki bami hapo karat Madan Kyrdem ni sngau dan bok isoban aimu yo play ya kajing don jom di bor bahalor
nadu ko office jong RiKhasi Hills Autonomous District Council lengba executive member in charge ilaka Shri Jamborwa back office jong sim hima khair Dr. Balaji Singh sim ki bala ai da order da hukum ban suspend no yaw ne Sordar Shri Mording Dorphang ban sange ya kam nagaliang geram ba sno ba mangigihli nok sensyara ko harak mereka ni da ba ji smokeman ka khrao ya ga jingi i jingai ga jogi lem kunta iriti gidustor ba karkom sensyara ka khadar hapo kara jongi kalakot ni non banong na ka mi snow da ka buram ban ai ga jing khublai kerpang ya kini atli gibor ke bahalo ka council ba office jo ko ini makai bagi smokeman do ka